or Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Really looking forward again. This is my second ride with Suzuki. Last year was the most memorable. We are still looking. We have a lot of 4-5 of us who still doing the same ride this year, and we were looking forward the whole year. Thank you to Suzuki and the organizers. Looking forward to create more memories this time also. Leit pesawat kinong Ñiah Thuk Arshaka na keleng kanong ba Shillong bat Guwahati kentup ru kinong tray jongka Suzuki bat ka managing director kilami de Thuk na Palau jongka JN Suzuki Mawblei haka arpun riu tere unaitung arajar opsan bat ya linti terter ban penkot ya ka Ñiah linti haka Dewlynnong Nongkhnum kabalong kawe na kijaka jengok kai perthai ka ba itanat tam haka jila Meghalaya kabadan ha West Castles district la kawe lama ya ka Ñiah linti ka ba 6 kilometer jong kini kinong Ñiah Thuk Daka Managing Director kakong Peristiwa Dewlynnong Siet bat kani ka kenhuan kala sakmet ru simet hakani ka Dewlynnong. We're having such a beautiful weather to ride, and yeah, the V-Strom ride out is amazing. I feel like the V-Strom is one of the best off-roading bikes for sure. It's a good adventure bike, has a good grip and very comfortable so far. हाँ, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये जैन सुजुकी द्वारा प्रोवाइड किया गया, और ये जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इधर आके मज़ा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और सुजुकी की जो परफॉर्मेंस है, बाइक लेके एडवेंचर बाइक लेके आया, ऐसी जगह पे आया जहाँ मैं पहले आया नहीं था, तो एक्सप्लोर करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड ग्रेट थैंकफुल जैन सुजुकी शिलोंग। Wat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sao po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata kawe ki sopti kade ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai sao lai hundriu san pra hinyo lai pra